u imenu je ogromna snaga. I narod koji ima opasnost da bi najgore prošao ako se Bosna podijeli. Da bi to možda bilo samo jedno poluvrijeme do konačnog nestanka. Kako bi hrišćanska Europa tolerirala prostor koji bi se možda mogao radikalizirati ako bude tu 99% Bošnjaka koji su muslimani za njih. I da je u bosanstvu taj spas, da jednostavno počinju ti napadi potpuno neshvatljivo. Znate, to je, recimo, kad sam Filipa Vujanovića slušao i kaže, pita ga jel se osjećate vi Crnogorcem? A ne osjećam. Kaže, ne osjećate Crnogorcem? Ne osjećam, čovječe. Šta si imam osjećati, kaže. Ja se mogu dobro osjećati, mogu loše, mogu ravnodušno. Pa ja sam Crnogorac u temelju, šta? Znači, ja sam htio da im objasnim. Vidite, mi da smo 93. uzeli ime Bosanac, mi bi odmah bi se to ime prihvatili. Nikog ne bi morali biti žive da smo Bosanci. Što se tiče bar muslimana. A mi 20 godina do popisa smo ljudi ubeđivali da su Bošnjaci. I stvarno onda smo priče i predavanja i napravili smo kompletno dekodiranje uma. I to je bilo ime nepoznato za 98% ljudi u Bosni. Sam Ferid Mujić, koji je najveći apologeta bošnjaštva, on kaže do 14. godine nisam čuo. Dok nije došao u Makedoniju, nije čuo za riječ Bošnjak. I mislio sam da me vrijeđaju s tim imenom. Znate, tako da, pitao sam profesora akademika Ibrahimića, jeste li čuli stvarno za Bošnjak, 34. godište ste, kaže, ma nisam, kaže Sutko. Znači, kao dijete, pitao sam kao dijete. Znači, hoću da kažem da smo napravili jednu, to je možda najveći auto. Ako Dayton možemo opravdati činjenicom da je narod bio zamoren, ali je zaista rekao... Kad zaustavio je rat. Mislim, ne, ali je rekao ovako, kaže, mom narodu je, ovo nije pravedan mir, ali mom narodu je tako neophodan mir. Znate, ima jedna stvar, jesu sad zaista veliki napadi na Izetbegovića zbog tog potpisa, ali više su i greške koje on pravi, on nije smio da pregovara uopšte sa Karadžićem i Bobanom. On je morao pregovarati sa Miloševićem i Tuđmanom. Na kraju oni su potpisnici, što je dokaz involviranosti Savezne tada Republike Jugoslavije i Hrvatske u to. Međutim, on je spustio čak, znači jer onda je to vodio, onda bi imao armiju Bosne, imao bi vladine snage, a onda je počelo u medijima strani da se govori i o muslimanskoj vojsci, što je već bilo katastrofalno, znate, o nekakve 3 strane. On je imao praktično tada realno paradržavne tvorevine s kojima i sve je išlo. Znači, jer, pazite, kod bosanskih Srba jedna stvar je bila, bore se za nešto, cijel svijet ih napada. Srbija pod najvećim sankcijama, tad nije bilo, nikada do tada sankcije nisu bile nigdje u svijetu kao prema tada toj Saveznoj Republici Jugoslaviji, koja je bila nepriznata. Znate da je ona tek 96. priznata kao država, a 2000. je primljena Ujedinjene nacije. Znači, postavlja se pitanje Miloševićevog potpisa u Daytonu. On je pravno nevalidan. Znači, ta aktivna legitimacija, ona postoji i za priznate države. On je bio nepriznata država. Znači, ima tu i pritisaka. Holbruk je, recimo, na primjer, Izetbegoviću znao reći, ok, vi ne morate uraditi, ali da znate, kaže, mi ćemo se povući iz Bosne, a mi ćemo onda pregovarati s pobjednicima. Drugim riječima, mi nismo znali šta nas može snaći ako se Srbija ozbiljnije uključi. Znači, tako da je to bilo, ali jeste u tome momentu, jeste 95. zaista, bilo je u Sarajevu potpiši Alija makar bilo ko Alija. Znate, jedna stvar, jeste bilo oduševljenje kad je taj Dayton, tek kad smo vidjeli koliko je ta država nefunkcionalna sa Daytonom, onda je bilo napad u tom pogledu, tako da nije mu bilo jednostavno, ali on je, znači, jednostavno ličnost istorijska, preuzeo je sve pluseve i minuse toga i o tome se treba otvoreno polemisati. Problem je bio, ja kažem, ja sam često govorio da ja lično mislim da mi nismo razumjeli kako je Bosna formirana uopšte u Titovoj Jugoslaviji. Znači, mi nismo razumjeli da padom pod Osmanlije mi više državu nismo imali. Znači, 1463. Bosna pada pod Osmanlije. Mi govorimo o Bosni kao 1000-godišnjoj tvorevini. To je lijepo, to je kao što će Hrvati govoriti personalno unije. Hrvati nemaju nezavisnost od 1102. godine, to je u suštini istina. Ali do tog 15. januara 1992. do priznanja Europske zajednice. Sad, pazite, mi, kad su došli Osmanlije, oni su formirale sandžake. Jedino je prvi sandžak bosanski koji iste godine formiran ima ime bosanski. Onda se formira, to je 1663. formira, onda je 470. hercegovački, pa zvornički i kliški. To je sve bilo u rumunjskom Beglerbegluku, ili da prevede za naše ljude rumunski pašaluk. To je bio evropski dio Osmanskog carstva. Pa se onda proširenjem i stvaranjem budimskog Beglerbegluka ili pašaluka zvornik izdvaja i ide u budimski pašaluk. Tek 1580 godina.
80. godine formira se bosanski pašaluk sa sjedištem u Banja Luci, Ferhat Sokolović, po čemu je ova džamija poznata, ali to je 117 godina. U tom periodu je iščezavalo to ime, Bošnjanin. Iščezavalo. Sad sam prije neki dan imao polemiku u našem jednom stavu, vidim, izađe Husaga Čišić, kaže, naš veliki Bošnjak, borio se za naše bošnjačko ime i tako dalje, i osporavao je Ustav Jugoslavije prvi. Pazite, to je manipulacija činjenicama. To je situacija koju sam i rekao da smo mi prihvatanje imena Bošnjak sve retroaktivno prepravili na Bošnjake. Kao i ovo Bosjani koji su Bošnjak. Husaga Čišić je zaista od 39. godine, kad je bila ona podjela Cvetković Maček, govorio o jednom narodu koji ima istorijsko utemeljenje i koje se zove Bosanac i koje je potomak drevnih Bošnjana. Ne Bošnjaka, Bošnjana. I to je pred Ustav 31. januara 1946. prvi Ustav Federativne narodne Republike Jugoslavije, on je ustao protiv tog Ustava. I upravo je to rekao. Mi, današnji Bosanci, potomci drevnih Bošnjana. Mislim, grijeh je prema čovjeku koji nije pomenuo riječ Bošnjak, sad govoriti da je on govorio o Bošnjaci, i to je da ostane u svijest. Nažalost, ja mogu objašnjavati, ali na političkim predstavnicima vlasti hoće to prihvatiti, ja moram reći za sada ni jedna politička opcija nije ovu ideju ili razumjela, ali ne smije. Svaka politička opcija se bori o glasačima i nije sigurna kako će to izgledati, ne voli da rizikuje. Međutim, za opstanak države, po mom mišljenju, to može biti pogubno. Znači, imati Srbe i Hrvate u Bosni koji imaju svoje države i vežu se za Srbiju i Hrvatsku, i imati Bošnjake koji su zamjena musliman je pogubno, jer Dodik ako napravi referendum, on će proći. Referendum će proći. Biće ogromni napadi, biće sve, ne znamo šta će se dalje dešavati. Ako budemo mi govorili to je nepravno, bilo je protupravno i Slovenije i Hrvatske, samo da znate ovo, 3 dana prije proglašenja Slovenije i Hrvatske, James Baker, američki državni sekretar, dolazi u Beograd. 3 dana samo. Kaže, došao sam da vam poručim, kaže, 3 stava američke politike. Prvi, Amerika je čvrsto uz Jugoslaviju. Drugi, Amerika neće dozvoliti nikakav krvavi sukob. I treći, Amerika neće podržati nikakve secesionističke pokrete. Tad njemu Kučan kaže, ali dobro, šta ćete vi uraditi? Ali Kučan je vrlo lukavo to rekao, nije rekao, ćete nas napaciti. Nego kaže, mi za 3 dana ćemo proglasiti nezavisnost. Jer to znači da nas nećete priznati. Pa se da on formulisao pitanje, hoćete li vi nas dirati? To je vrlo lukavo. Šta ga briga, hoće li ga Amerika tad priznati, priznaće ga drugi. Kaže, nećemo vas priznati. Šta se desilo? Počinje taj krvavi sukob i na kraju Amerika 7. aprila priznaje Sloveniju i Hrvatsku. Znači, u ovom momentu mi imamo tako čvrste garancije da Amerika stoji u Bosni. Ti prije što je Dejtonski. A šta ako se to promijeni? Mi nemojmo zaboraviti da je Kissinger rekao da je Bosna ravnojska tvorevina, dobro, ne znam u srednjovjekovni period, i da to treba razriješiti podjelom, da jednostavno, ako nema Jugoslavije, ne može ona opstati. Šta ako Trump se probudi i počne u tom pravcu razmišljati? A posebno kad vidi da se mi ni o čemu ne možemo da dogovorimo. Koje opasnosti? Srbi će se nasloniti na Srbiju. Hrvati se nastavljaju na Hrvatsku. Krajina je fizički ocijepljena od Sarajeva. Sad ako kažem, reći mi da dajem ono čega se ja bojim, oni mogu dobiti autonomiju pod Hrvatskom. Određen broj poslanika, sabornika i tako dalje, šta smo mi ovdje ostali koliko Gaza oko Sarajeva. Znači, uopšte potpuno nesvjesni. Jer evo, nesposobnost da uopćemo Dodika, Viškovića i Stevanića pokazuje da mi nemamo tu vrstu. Ta priča mi možemo, mi ovo, mi ono, mi ga sutra možemo, mi patriote, pa što ga te patriote nisu organizovali akciju pa ga u Laktašima uopće pa ga dopremili pred sud. Ma nije, to znači, to je problem te priče, on je tu procjenjivao, nije on mirno spavao, to sam siguran, nije on znao šta će biti. Pazite, nije sigurno ni Tuđman mnogo noći uspio da zaspe kad je krenuo ovim putem. Bojao se on kako će to sve izgledati, pa Kučan. Kad je rekao, u ratu smo sa JNA, znači, to su neke stresove koji su... Tito je dobio šećer kad je Stalinu rekao ne. Znači, to ovako jednostavno izgleda reći. Ali u stvarnosti Stalin je sve svoje protivnike uništio, likvidirao im, ali te ne poslije koji isprobali kao Tito uradio.